Sibingelele mbonani KZN TV sikwamukela hlelweni lethu namhlanje lwengqikithi la sithi sisukaphi lento soke sithi ake sibuka umnyombo sibukela isisuka khona sibukela yayimenyezelwe khona ukuthi kwakwenze kanjani wena okwakho uthi 0357898855 noma uthi nokuthula emad1kzntv.co.za namhlanje sifunda kakhulu ngezayoni. Sikhuluma ngaliphi ibandla masikhuluma ngezayoni asuka kuphi amazayoni yini lesidala ukwahlukana kangaka emabandleni amazayoni usuthola amazayoni amanye ethi cha thina sihlukanisele ngoba sisindisiwe uthola amanye azothi cha thina asisindisiwe nje siqhubeka nezinto zesintu 0357898855 kanti mbonani KZN TV bengayikhuluma nobanikele indaba ngaphandle kokuthi ngilandeni uBishop uqobo lwakhe sizoyikhuluma naye sithi phakama zayoni kodwa manje kanjani ngoba usuhlukene phakathi Bishop yasekubingelela sikwamukela hlelweni siyabonga kakhulu dadewethu nabalaleli bonke be1KZN siyabonga sesikhona siyajabula kakhulu Bishop igama lami cha nguBishop uProfessor uTB Ngcobo ngokwebandla ngiseyikhoveni ezimnqini bathi ke ise 2019 eRockville yes la isiphethwe khona bese ngithi ke ngokwenhlangano ngikuphakama Zayoni Alliance as a president yes wephakama Zayoni so kuyithuba elihleke namhlanje ukuthi ke sizokhuluma nge-indigenous church endala yes cishe mhlambe engalandelwa ibandla elilodwa ngaphambili namhlanje ke siyabonga ukuthi sokhuluma ngamazayoni wonke ngiyathemba ukuthi la ekhona akayasibukela njengamanje ukuthola ingqikithi ukuthi aqhamukapi angobani lokho kwenzekayo kwenzeka ngani Bishop ngiyazi ukuthi uinvolved kwezinye izinto eziningi zomsebenzi owenziwayo ngikubonile nalapha na kwezepolitiki ukuthi nibhizi kakhulu ngemikhankaso eminingi kakhulu kodwa sibonga ukuthi uthathe isikhathi sakho uzosivakashela Yebo kakhulu into esiletha thina befundisi kwezepolitiki it's a godly government right that address social justice of land and economic freedom. So a social justice of land idinga thina befundisi. Yes. Economic freedom it will be not a freedom if inga addressiwe into yomhlaba. So thina befundisi ke to tell you the truth people who are supposed to lead the politics should be abefundisi ngoba when ibandla li colonizwa la colonizwa ngenkolo kweza ama Roman Dutch afika la ama Roman nama Dutch afika eSouth Africa lethi inkolo kanti azothatha umhlaba so xoxa ke is a subject of another day ngoba uma ukhuluma ngemthetho lese inkantolo kwa justice ukhuluma ngeRoman Dutch laws ukhuluma ngamasonto religion le ekhipha imithetho ukuthi abantu base South Africa bagwetshwe mina ngiyathanda uma befundisi besondele kwepolitiki ngoba ngiyakhumbula isikhalo samaKristu makuphasa imithetho yokuthi abantu bengakhipha izisu makuphasa ukuthi abantu bobulilo bodwa bengashada ndawonye ngiyathanda amaKristu mayezoba khona phambili ukuze ezokwazi ukuthi umbono wabazalwane ekwazi ukuveza lapha kuhulumeni before iphase imithetho ngoba kusiza ukuthi sicomment imithetho siphase kwasayini wavala kunjalo we have to influence istate thina njengabazalwane and the majority if you look at the Christians in this country kuthiwa si rate ku 85% Christians only ankulumi ngenye inkolo Christians only we are ranging ku 85% but izwi lethu as Christians azwakala sisenamadoda kufanele aganane wodwa singasho lutho iphasile lemthetho uyayibuza ukuthi in a Christian community kwenzeka kanjani ukuthi kuphasa imithetho that is against our religion uyayizwa lonto le because if you look amakhosi is against all these laws as well so it means
kukhona la esele khona njengomphakathi ukuthi kwipolitiki singayidedeli sibambe ngoba khona abantu who are here they represent the white monopoly. Yes. They represent ingcindezelo yomuntu omnyama. So to address that kudingeka befundisi babe kwi forefront to understand ukuthi uma ethi uNkulunkulu izwe lika Jehova sine obligation wezwa Lord akwazi ukuthi uthathe izwe unikeze also politics and you stand there in your church and preach something that is totally contradicting ukuthi izwe elikaNkulunkulu nokugcwala kwalo izwe nabakhile citizens belongs to God. Angithi lento bayiveza kwangathi uma umzalwane engena kwipolitiki uwile akasakholwa so sazi ukuthi ipolitiki njengabazalwane akusiyona into efanele sisondele kuyo kodwa manje siyayibona ukuthi noma kungasiyona into efanele sisondele kuyo but iyasilimaza njengabazalwane mayisishaya imithetho thina bese ingekho to influence ama decisions. Recently there is a law ethi umuntu wesifazane usengakwazi ukuthi indoda isebenzise ini sibongo sayo. Only South Africa nje enalom uba who's feeding us all this? There are people abastudisha South Africa bayibona ukuthi it's kufanele ngabe we are the developed country in the whole African countries, but we are not. Why? Because kunabantu who are monitoring us closely to make sure ukuthi South Africa is survive ngoba inama resources amaningi ulwandle nje lulodwa it's a lot ilokuza ama mines uyabona ama mineral resources it's a lot ayiki izwe eAfrica elicebe njenge South Africa kodwa if you look at ingakho ubona nemithetho yabantu bokufika kulula abantu bokufika ukuthi bangene eSouth Africa bahlale benze noma yini uyayizwa lo kulula but uma ngabe kuthiwa kunomthetho oqinile eSouth Africa whereby we are managing South Africa accordingly ngabantu abacorrect who are leading the country they understand ukuthi we are in the process of developing and sibuye obandlululeni labantu abamhlophe then uma sesibuyela ke manje thina kufanele ngabe sithathizwe then kunezithiyo nje zabantu abangenayo la in between uma ubuka kahle ingcindezelo manje iyaqala nje yashifta from white people sekungenelela nabanye abantu nje coming in and take over izwe. It's a banana republic if you can put it that way. Mfana sisikhuluma indaba ebalekile kakhulu namhlanje sifuna ukungena sigxile eZion. Ngiyakhumbula ukuthi last time sigcina ukukhuluma benine conference la nihlanganise khona onke amaZion. Ngiyafisa ukuthi ungixoxele ngayo ukuthi ihamba kanjani masibuya ngapha eTolo. Mbukalani KZN TV sikhuluma indaba yabazalwane kwipolitiki ukuthi yini exosha ibandla kwipolitiki ngoba vele imithetho ezoshawa iyasilimaza mayingaslimazanga ilimaza ingane zethu. Sikhuluma siseZion. Asipinde sikwamukela Mbukalani KZN TV sabukuluhlelo lengqikithi sithi suka kuphi lento namhlanje sihleli nazo iZion okuyibona soke sithi ukukhuluma nabo sincela ulwazi sifuna ukwazi ukuthi iZion zimi kuphi 1 endabeni zepolitiki 2 endabeni zemthetho le eyenzakalayo emabandleni noshintsho olwenzakalayo emabandleni zikuphi zona iZion. Mfundisi ngiyakhumbula ukuthi nani ne conference enkulu lana nihlanganise khona onke amaZion yahamba kanjani? I-conference yethu ihamba kahle kakhulu. Kakhulukazi into esi-addressayo kubefundisi. Siyayiletha le sense ye politics ukuthi bafundise musana ukubaleka kwipolitiki. Akusona isono. And instead ungazi kweni ipolitiki nigcina niphoqa abantu ngeimali emasontweni. Ningayi understand ama economic challenges abhekene nabantu. People they don't have jobs. Uyayizwa Lord. Ama business abantu ayawa. Nina ngapha it's like akona
akwenzeki lutho nifuna ishumi zenu nifuna iminikelo yenu nifuna yonke into ephelele ukuthi nondliwe monthly we understand but you don't know ama economic dynamics uyayizwa lona ukuthi kwenzakalani abantu abasasebenzi abantu and thina njengoba singabefundisi abantu bengasebenzi kuyi-responsibility yethu thina befundisi ukuthi inhlala kahle yabantu makhulunywa ngama-moral regenerations kukhulunywa ngama-social cohesions awukwazi abantu ukuthi abahlalisane kahle abanye be-rich abanye be-poor we understand so wena njengomfundisi you must understand ama-social ills ukuthi ukhuluma ngani ngeke athi umuntu eholy grant wena ube uthi ufuna ishumi egrantini uyayizwa loo nto leyo because nengane look at the inflation ukuthi inyuke kangakanani yazi sike sathi senza nje ilokhuze i-research as i-South Africa Not For Sale i-union le sathola ukuthi abantu basele ngo-3% ilokhuze i-inflation is more than what they are earning uyayizwa lona so uyabona ukuthi uma ukhuluma ngegrant ukhuluma nge-rice nje kuphela awukhulumi ngenye into i-rice nje kuphela you understand so people they've got challenges and thina befundisi it seems like we are confining ourselves in the churches not looking at the realities abantu izinto ababhekene nazo ukuthi laba bantu njengoba bengasebenzi nje badinga imali and badinga ukuphila before beze nomnikelo kufanele nabo baphile we understand baphile God cannot give you a provision a vision without a provision so your provision ikubalandeli and abalandeli uNkulunkulu fanele ayiaddress kubalandeli into yokuphila ukuze kuphile wena akwazi ukuphila wena kufa abalandeli mfundisi ngiyazi ukuthi bishop wena i-research into zakho now ngihlangane nomunye umfundisi waphesheya kwezilwandle wathi kimi and ngayibona lento but inkinga yami indlela engifundiswe ngayo yenza ukuthi ingangicaceli uthi umfundisi waphesheya kwezilwandle bona bafundiswe ukuthi mabenikela banikela kubafelokazi iseyintandaneni isemazweni lawa antulayo bathatha ngale emazweni abo bephose ngapha bathi bayabusiseka but thina la eSouth Africa indlela esifundisane ngayo sinikela kumfundisi cool yes kuphela sicebisa umfundisi sikhohlwe intandane sikhohlwe abafelokazi indlela esifundiseke ngayo thina njengebandla ngisho njengoba ukhuluma nje indaba yomnikelo nendaba zamagranti kubazalwane ukuthi sicebisa abafundisi sikhohlwa abantu kufanele sibuke kubona but mina ngikujwayela ukuthi nginikele kumfundisi hence ngicwayize kabili mayethi enafanele sinikele intandaneni nakubafelokazi ngoba mina ngasi sibusiso ngizosithola mangikhipha ishumi kumfundisi angithi ke thina ke ake ngisho nje sikebe sinawo ama programs njengophakama Zayoni where we involve also my business uassista well ke also my business labo sebebone ngathi thina siyaba abuse njengezwe alright uyabo also my business bethu abakufundanga ukuyonikela bengaceliwe kanti ngokomthetho give back to the community akufanele size siyocela kahle kufanele ngabe akekho umuntu ongazi ukuthi intandane ihlalaphi uyayizwa lona akufanele ngabe khona umuntu ongazi ukuthi abafelokazi abantulayo hayi abafelokazi nje abafelokazi abantulayo bahlalaphi we responsibility uyabona malithi iBhayibheli endlini kaNkuluNkulu kwakukhona izitsha zabalevi okokuqala kusho ukuthi kwakungadla umpriest kwakudla umpriest nabalevi nabafelokazi neintandane thina silahlekelwe ukuthi one endlini yompriest kudla umpriest abekho abalevi khona abantu abashumayela izwi kaNkuluNkulu bephethwe kodwa benganakiwe
uyayizwa lona bona kuthiwa bahamba amahomesela bahambe lokho but abanakiwe ngisho icathulo zabo mawuthi uyayibuka zidabukile umfundisi lokho efunisha uma eziza kuwe akanandaba nabalevi kuyibona abaqhuba umsebenzi nesupport yevision kaNkuluNkulu so ucabanganike ngomfelokazi ebandleni ucabanganike ngobani ngentandane ebandleni because uhlulwa naye laba abangamahwili abaphusha umbono uyahluleka but yena is fit rich uyezwa lo and uyaqhoma uzabusumisa nonkosikazi wakambekela athi look at my wife is driving the latest message what is that to the poor people what are you saying it's an insult it's not a blessing actually it's not a blessing people they call ama egos abo a blessing of which are not a blessing awukwazi ukuthi wena ukwazi ukudla ebandleni wazi ukuthi khona abantu angakaze kuthiwe nje ake kucaza umnikelo igrosa iyaka masibanibani enye kube khona abantu aba-identifya abantu abahluphekayo within the church kanti i-church board yayimeleni Hey, mfundisi aseyitolo mbona KZN TV hle nawo Bishop namhlanje uyabona ulwazi olutholayo ukuthi sihleli no Bishop ngempela siyayitolo siyabuya Asipende sikwamukela mbukalani KZN TV sabukela ihleleni lenqikithi sihleli nathi Zayone namhlanje kodwa ngathi sihleli neZayone ezifundile Bishop Awulutho simbulelwe nje ezulwini and Bishop sikhuluma indaba ebalekile la church versus politics ukuthi emabandleni bengathi ibandla liwile maqhamuka abantu bepolitiki bezokhuluma ngezinto zepolitiki siyabantu abangafuni ukuzizwa asifuni ukassociatewa nazo but iqiniso lithi imithetho eshawayo iyas affecta njengebandla and there is nothing we can do about it because sekuqediwe no it's true kade nje ngithola last month advocate uXaluva was talking about regulator amasonto uyayibona lonto ukuthi should amasonto must be regulated ngendlela abacabanga ngayo bona ukuthi sithola imali ngayo uyayibona lonto le unfortunately ke sibhalile sathi cha akwazi ukuregulate amasonto because anazi ukuthi kwenzekani emasontweni firstly you must know and you must contribute ukuthi niqeqesha abantu emasontweni babe involved in a public programs hayi ukuthi uze ngoba uzoregulator into ongayazi asidluleke lapho now uma sikhuluma ngepolitiki sikhuluma ngezinto ezinjalo we kusha umthetho section 23 we constitution ukhuluma ngeassociation yabo kusho ukuthi awukwazi ukuseparate the church from politics and uma wenza njalo the thing is njoba ngibona uNokuthula nje angimazi uhlalaphi and uNokuthula is not a church that is responsible for i-accommodation kabani kaNokuthula you understand siyaqala ke lapho ke ithintani ipolitiki because uNokuthula udinga iRDP house uNokuthula udinga umsebenzi ukuze kuyofunda izingane ukufunda kwezingane zakhe it's politically ngoba kufanele azi ukuthi zifunda ini edeveloper izwe we understand nakhona futhi lapha emfundweni we are still colonized uma uNokuthula ngimbone esontweni engazi ukuthi izingane lento ezifundayo it's a second phase of colonization uNokuthula uzolokho ethatha izingane eziyisa noma kuphi ziyofunda into engesiyona edeveloper iSouth Africa uyayizwa lonto le yabona ngicela ukukumisa Bishop selapha because iyangithinta le number 1 kade si complain asithi ingane zakwa grade 3 zinencwadi ezifundisa sex education ezikoleni sakhala njengamaKristu but mawuthi sondelani babaleke yes waphinda Bishop ngiyaxolisa thina masikhula bekuthandazwa ezikoleni kwathiwa no ayisafuneki indaba yokuthi amaKristu kube yiwona lead indaba yomthandazo ezikoleni ngoba ziningi izinkolo exactly salimala futhi njengebandla kodwa still futhi asifuni ukusondela la kushawa khona imithetho yini na thina sinalento ethi
i-association uma abelungu bezothatha izwe basebenzisa i-dividing rule. Oh yes. Abelungu bahlala njalo ababafuna abantu behlangene ingakho ngeke wabona ama-political organizations ethu kuthiwa sinama-political organizations awu-2 noma awu-3 like kwamanye amazwe in Europe yabo go USA. So you can't have that in South Africa. Abelungu bayidedele ngamabomi democracy. Bayidedele ukuthi ingane zingabalalela abazali. Uma sena 21 nje siyakwazi ukwenza noma yini. Siyakwazi ukwenza abortion, siyakwazi ukuthi yabo enze into umzali angamkhulisanga ngayo. And umzali has got no whatsoever punishment angayenza umzali ke wathatha istand sokuzala sekufanele ahayiswe kuphi police station. Uyayizwa lona kusho ukuthi ke yonke into elethwe eSouth Africa iphendukezelwe ngamabomu so that izwe uma ubuka namabhoda ukuletha abantu bangaphandle eSouth Africa uyabona indlela abalethwa ngayo eSouth Africa kwenzela ukuthi thina silwe nabantu bokufika the same enemy endala iqhubeka ioperate ngoba si committed with division. Uyayizwa lo asikho committed asifocusile kwi enemy yona ifree ngaleso sikhathi njengoba ubona nje wonke ama mineral resources ngeke ubone iSouth Africa isukuma and abefundisi they made themselves stubborn in politics because i-Bible it's a very ngathini mawufuna ipolitiki go to the Bible uzokhuluma ngoIsrael ukhuluma ngamaFilisti bese uyatshela ukuthi uIsrael yini le njalo ayiphucwa yona engafanele izibuyiswa uNkulunkulu but they can't take that scriptures into a reality yalesi simo esiphila ngaso and abaprofeti nangathi baprofeta ngamademoni nje kuphela ukuthi kunamademoni but abaprofeti ngesimo izwe ngeke uzwe nje abantu beprofeta ngezwe labo ukuthi la kuza obani bazokwenzani ngaliba akuprofetwa ngalezo zinto. You ask yourself uma ubuka uIsrael uMose hamba noIsrael kanjalo noJoshua there are prophets abaprofeti ukuthi la isiyakhona kuzobe kwenzekani izwe la khona linesimo esithini esinjani. Uyayizwa lona mawukhumbula nje case of ulokuzuba lo not to know ubalo sengimkhohlewe but uma ngabe ezothunyelwa entalashishi yabo uma ezothunyelwa entalashishi uNkulunkulu uma yena wa decide ukuyeninifa uNkulunkulu understand yabo ukuthi ene njengoba ngimthumela entalashishi eya eNineva something wrong about intalashishi but yena decided ukuyendaweni right. That's what abefundisi bakwenza bathi bethunyela ukuyolungisa umonakalo sezweni bona bebebeya eindaweni la khona bazothola khona a comfort. Uyayizwa lo a comfort ila khona ezobona khona yena edla ubisi lwezimvu kodwa engayithatha yisedlelweni. Uyabona that is a very grounded lokhozi esho uDavid athi uNkulunkulu ungumelusi ayithi yabo uyaholela uyezwa endaweni enjani ezibhlaza now uma unomfundisi yena engaliholi ibandla liholele endaweni ze progress kodwa ebefuna ubisi it's a contradiction. So ingakho sithi thina ke awukwazi mawumfundisi ukuthi uthi wena you can stick to your church indaba zakho zisebandleni dedela abantu. A dirty politics cannot lead izinto ikaNkulunkulu. Asedolo Bishop Bulani KZN TV sithi church versus politics asedolo seboy. Asipinde sikwamukela Bulani KZN TV sabukela uhlelo lenqikithi sithi suka kuphi lento kanti namhlanje sikhuluma ngayo indaba zamasonto neindaba zepolitiki ukuthi ibandla limi kuphi lapho
sisekhona la sasithi khona ipolitiki indaba zamadimoni siselapho yini noma sisathi siyakuzwa lokho abakushoyo but asifuni ukuba involved even though kus affecta thina njengebandla imithetho lesuku iseshawa thina njengebandla kuphe sizokwenza kulonyaka lo njengoba sizoyeka uvoteni nje siyayikhuluma lezi zinto lezi njengebandla because enye into bishop engiyitholile kuleminyaka ngiqhubha loluhlelo ngitholile ukuthi abefundisi kunezinto ezi-reality ezenzakalayo empilweni zethu abangasifundisi ngazo. One, ngike ngathola ukuthi abefundisi abasifundisi ngokufa kodwa siyafa. The only time bekhuluma ngokufa uma sekufiwe emgcwabeni bese bethi simele ukufa. Kanti mina ingqondo yami ithi mhlawumbe kube besikhulume ukuthi bazalwane sizofa sikhulume ngokufa. Two abakhulumi ngemishado kodwa siyashada sihluleke sidivorce bese becacisa kakhulu ngama divorce ukuthi ayisona. Nepolitiki ke ngokunjalo izinto ezi-reality abakhulumi futhi ngazo. If umfundisi engake ephathe lezo zinto lezo umfundisi usewile umfundisi akasenzi ngenkambo kaNkuluNkulu but iqiniso lithi lezi zinto zonke zenzeka phambi kwethu njengebandla and bakhulunywa ngeSouth Africa khulunywa ngathi njengebandla because umfundisi uthe 80% of abantu abale bangamaKristu kodwa siphethwe imithetho engekho godly. And akuyena uNkulunkulu ozoshintsha izwe libe godly. Ithini? uNkulunkulu makuthiwa you are an ambassador. That means wena ozotshena abantu balelozwe ukuthi izwe ophila osuka kulo liphila kanjani liphila ngayiphi imithetho. So thina as we are ambassadors sine obligation from our kingdom of God ukuthi sitshena abantu ukuthi kahle kahle the godly values okuphila komuntu. Politics akuyona yanamhlanje where abantu besitshela ukuthi abantu bamasonto you are just gunning to a dirty thing. It's not a dirty thing. Uyazi dadwethu ukudla lokho esidlayo it's a politics. Ukudla ngikhuluma ngokudla lento ongeke ukwazi ukuya enkonzweni ungadlili. Amanzi is a dirty politics. Mawungabuka nje ipolitics esemanzini where the white monopoly is controlling the whole resources. Mineral resources. Amanzi are part of that. Amadama controlwa abantu engebona bala eSouth Africa. Kodwa thina sikhuluma lo sethu Jesu uyabuya uzobuya sifice singabonanga ubuhle buka Jesu. And kuthiwa the gospel it's a good news and it can't be a good news on the empty stomach. It cannot be a good news. So it will be a good news when the makuthiwa ukholwa ngezinto engabonayo but as materializer izinto ezi physical nezinto ezithintekayo. So na uma mina ngishunya yezwa ngoJesu ongenza ngifike endlini ngingabi nalutho then how I'm going to see into engabonakala ukuthi iyabuya izomanifesta intweni ezibonakalayo. So iyona lento okubona abefundisi bastakile abefundisi and abefundisi bayibona angazi akubona ngeke ngisho ngithi ikhona lento ebasebenzisayo ingakho babona bengena now and again umfundisi is changing now ubekade sindisiwe namhlanje akasasindisiwe namhlanje usephethe izinto eziphathekayo. Why? Because lento abayiphili it becomes a business to run the church. Uyayibona lo kanti lento kufanele ngabe wena qala wena onama programs yazi kufanele ngabe umasipala namasonto they are partners yabo in the society or ngoba umuntu mangabe enkonzweni ilabantu khona babiza ungazi ubanikeza lama food parcel and all that uyababiza each and every church kube neslot where a mayor comes and deliver ukuthi la kwenzakalani sikuphi webandla likaNkuluNkulu. Nimlane njoba nje nila esontweni nje buyana emakhantsheni ingane ukuthi sifuna abantu sifuna ukwenza imisebenzi sifuna ukwakha ingadi sifuna ama programs or small business kwakhiwa ama bakery taking the what you call taking the business from the oppressors. Uwabuyise ngeke ukhulume sake sakwakhuluma nge-radical action federation kwakhuluma nge-radical action
ukuthi uma ngabe sithi i-social economic transformation sithini now taking i-social economic transformation ithi sithatha umnotho kubantu abasicolonize ngawo sawuletha kithi namhlanje uthola silwela ukuba ikhansela nje just a simple thing sibulalane bangcwaba abantu but instead of transforming i-community ikwazi ukuba independent asikaze sithi sivotela ukuthi sakhelwe izindlu asikaze sivotelwa ama-grants asikaze sasithi sizophila impilo engcono we understand so kuze kube manje uphethe ifoni nje ayikho la eSouth Africa sihamba ngeimoto nje ayikho la eSouth Africa siphetha ama network nje ayikho la eSouth Africa kuno Uber nje no Bolt awukho la eSouth Africa the question is someone is colonizing in South Africa hayi ngoba singenalo ulwazi because sinikeziwe ukuthi these people abangakhululeki Mbukela KZN TV lwaliningi ulwazi silithola kuBishop namhlanje and kusale kuthina njengebandla ukuthi ake sisukumeni manje siyo check ayingeka kanti amabandla kanjani angasenazi inhloli eke zikhishwe ebandleni thiwa ake niyohlola laphana bebuyisa umyalezo ukuthi hayi kuyasha sikhale uNkulunkulu makuthi amandla ukuthi siyolwa leyo mpilo leyo asenakho lokho umfundisi inhloli seyihlola into esingayazi manje sekungathi asiphile emhlabeni bona KZN TV siphuthume itolo masibuke singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu. Welcome back Mbukela KZN TV sobukela ihlelo lengqikithi kanti sihleli nayo noma ngithi besihleli nayo uBishop namhlanje kufanele simdedele ukuthi akhululeke ukuthi akwazi ukuthi ehamba ebandleni besikhuluma indaba enkulu indaba yepolitiki ebandleni likaNkulunkulu ukuthi yini uwile nomuntu uma ukuthi uba involved entweni zepolitiki ngabe liwile nebandla uma ukuthi siyalisondeza entweni zepolitiki ngibuza ngoba kunezinto eziaffectayo njengebandla ezenzeka lapha noma imithetho eshawa khona lapha na kwepolitiki Bishop angikunikeze ithuba amazo okugcina sikukhulule ngiyabonga kakhulu dadwethu ngizothi nje sesivala abefundisi aba understand i-struggle somuntu omnyama akusho ukuthi mawusukholwa you are not coming from a marginalized community thina uma sikhuluma ngebandla the white the Dutch and the Romans babakha izindlu zamasonto uyayizwa lonto babezakha kwakuyisona strategy sesokuzo strategize izinto ze development yaleyo area nanokuthi umuntu omnyama ke simncindezela kanjani entina sikaze sibone lo namanje mawubuka nje wonke amadolobha agcwele izindlu zabelungu thina uhulumeni akaqali nakancane nje ukwakhela thina izindlu wesikwazi ukuthi yabona uma ukhuluma ngomfundisi ukhuluma ngomuntu oyi life changer yezwa lo life changer ukhuluma ngomfundisi bakhuluma kanjani because ukwazi ukushintsha umuntu ophuzayo engavanga aza ayenze yonke lento amnikeze any medication ashintshisela elingakaze lize kube khona inkantolo ingatshintshanga but umfundisi uyakwazi ukufika lapha with the spirit of God azopenetrator because kuyacaca ukuthi umntshontsha kantshontshe physical kunento eyispirit esiza kuye simnikeza idirection yokuphambana nomphakathi so now thina siyakwazi ukureach that mhlambe in conclusion siyacela ukuthi abefundisi abayibandakanye nepolitiki and ababagqugquzela abazalwane ukuthi bayovota siyakukhethwe nje lo hulumeni basekhaya abefundisi they are complaining abazalwane obaholayo ungacabanga ukuthi bathi hallelujah nje are not complaining mawungase uthathe nje research yakho njengomfundisi lapha ekhaya uthi ngicela bonke abangenazi inkinga beze ngapha ngeke uthole ngisho yedwa. That means kufanele lento sibatshele siba advise ukuthi maniyovota votani kanjani yiphi inkinga esibhekene na ungathi abayovota nje ungabatshela inkinga batshela inkingo esibhekene nayo in our country ukuthi njengamanje
kubukeke ngathi izwe lethu liphindele emva obandlululweni. Izwe lethu libuyele emva ekuhluphekeni. Izwe lethu alisenayo ihope ye-generation ezayo. Kofika sekuyimess. Imithetho ngoba phela masikhuluma ngokushintshwa kwemithetho sikhuluma ngento ethi we want our African laws and change the Roman Dutch laws. Uyayizwa lonto ngoba nayo leyo ganana ayithi yabo ama responsibilities ethu njengabafundisi ukushadisa but umthetho kahulumeni uyashaya thina uthi wena mawufica umuntu wesifazane yours is to solemnize that marriage akithi but umbuzo uthi ke uma unqaba bese kuthiwa uyaphucwa imvumo yokuthi ushadise. Ithini ke lento ke kuwe njengomfundisi ithini lento it's not a politics, it's a politics ngoba if we can't influence the state can influence us ukuthi asibe like a state, sicabange like a state but singacabangi ngokwama godly values phila komuntu. Asibonge Bishop, utholakala kanjani? Okay, ngiyatholakala inamba yami is 071 978 4717 ngokwe branch nisiyatholakala ku 071 978 4717 ngikamashu ngokukhonza ekuphileni kwekhova ezimnqeni lapha yana enhlangakazi road kwati kwamashu. Asibonga kakhulu Bishop ngesikhathi sakho nokuthi usivakashele. Siyabonga. Thank you. God bless you. Asibonga Mbukalani KZN TV sibonga kakhulu ebandleni. Ngiyazi kabanye abajabule namhlanje ngenxa yokuthi sikhuluma indaba yepolitiki nendaba yamabandla but kuyiqiniso lento esho Bishop ukuthi lemithetho eshawayo iyasilimaza thina njengebandla. And ukhuluma indaba ukuthi ibandla dominates 80% of the population yala eSouth Africa. Kodwa manje akukho la siphawula khona eyintweni ezisilimasayo. Ingane zethu zenza ama-abortion singazi. Last time ngigcina kwangathi 14 years is allowed to do it without the consent yomzali. Ingane zethu ayisakhuleka emabandleni ngenxa yokuthi kuzwelwa ezinye izinkolo. Zonke lezi zinto zenziwa under our watch. Kusizana ukuthi singabi nazwe ekubeni siphila ezweni. Sesiqedile ke Mbukalani KZN TV asibonane ngokuzayo siyamthanda.